5/5 tubaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugiye kuba tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Munyemere mbabwira yuko ku munsi wa kare twari twababwiye yuko uwitwa General Neva amaze gunga igihugu cy'u Burundi kugeza amadinga ya ari mu gihugu cya Tanzania. Tubabwira mayiti nyinshi z'abarundi zikomeje guturuka mu mujyi wa Uvira, izi zikaba zikomeje guturuka mu mujyi wa Uvira zinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo nabari kuraswa ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko muzi ko abarundi bari mu mirwano ikomeye, by'umwihariko n'izi za Sarangano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo tugiye kuba tugenjeramo tubiva imuzingo, turaza gusimbukira hitwa Bujumbura. Mana y'isi n'ijuru, Mana y'isi n'ijuru, i Bujumbura amasasu menshi akomeje guca ibintu, amasasu menshi akomeje kumvikana mu masaha y'ijoro. Ibi byatesheje umutwe abarara bumva cyangwa se abarara bakora akazi kabo, baribaza bati se igihugu cyacu umutekano ubundi urangana ute cyangwa se uhagaze ute? Ibyo rero ngira ngo ni bimwe mu bintu n'ubundi abanyagihugu baba bagomba kumenya. Niyo mpamvu banicaye hano cyangwa se mba mpagaze hano kugira ngo ibyo tubibagezeho. Turaza kubireberaho hamwe rimwe tumenye ayo masasu Bujumbura arimo aravuga ubundi ahatse iki, bimeze bite? Ubundi nimba bavuga ko Red Tabara iri mu mujyi wa Bujumbura cyangwa se abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bamaze gukoresha ingabo z'abarundi n'ubundi zirindani mu gihugu kugira ngo zikomeze ziteza akaga gakomeye n'umutekano muke, ibyo bitume uwitwa General Neva ahura n'akaga gakomeye. Ibyo turaje tubyinjiremo. Turaza gusimbukira Gitega turebere hamwe ishyaka rya CNDD-FDD. Moto ivumbi ryatumutse. Mwamuzi impamvu ivumbi ryatumutse? Amatora yaribwe. Ibyo narabibabwiye, ndababwira ati nyamara amatora yaribwe abadepite, ndababwira ati kugira ngo mubyemere abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baraza guhaguruka. Ku munsi w'ejo nibwo nakurikiraga ikiganiro kuri France 24 ndeba uburyo uwitwa Agatoni Rwasa amaze guhaguruka akavuga ko ibintu atari bubyumve by'amatora ukuntu yagenze. Ibi ntago ari muri murabikora, hari n'abandi mu gihugu cy'u Burundi. Turaje tubababwira ndetse tubabwira buryo ki igihugu cy'u Burundi gishobora kuza gusenyuka, ndetse uku gusenyuka kukaba gushingiye ku kijyanye n'ikinyoma kiri muri guverinoma. Abantu b'Imana, narababwiye nti iki gihugu cy'u Burundi ibyacu na agatera nzamba kanyina wanzamba. Ibi bintu narabibabwiye. Munyemere mbabwira yuko ubu tuvugana mu bice by'ahitwa Cibitoki hamaze kudeployingwa bato y'abasirikare, ariko n'ubundi aba bakaba bavuye mu kigo cya gisirikare cya hano Cibitoki. Iki kigo cya gisirikare n'ubundi kikaba cyari kirimo abasirikare bavaga hano berekera muri RDC ahitwa mu mujyi wa Uvira, ahitwa Tibira. FDLR na Wazalendo zikomeje gusubiranamo, ibyazo bikomeje kuba agateranzamba. Impamvu y'iki kintu, uwitwa General Neva afashe ingabo z'igihugu azivanga na FDLR, azivanga na Katanyama z'Abazalendo zaturutse muri RDC. Aba nibo bagiye kwararika igihugu cy'u Burundi, ibyacu bikarangira. Aba nibo bagiye kwararika igihugu cy'u Burundi, ibyacu bikarangira. Murambabwira nti Petero Nkurunziza yarishwe. Nkababwira nti uwitwa General Neva bamugerageje kudeta inshuro zigera kuri 2, ndetse ibi bintu ari mu byo uwitwa General Guillaume Bunyoni afungiye, wahoze ukuriye urwego rwa polisi hano mu gihugu cy'u Burundi, ngo arashinzwe kugerageza gutera kudeta mu mwaka w'2015. Ibi bintu byose ubikusanyije bukashyiraho n'ibintu bijyanye n'amatora, ugashyiraho n'iby'igihugu cy'u Burundi kirimo kugeza amagingo ya birimo akantu. Niyo mpamvu nanjye rero mba nzi hano, mba ngira ngo mbaho kuri ku makuru aba akomeje kugenda avugwa, ariko kandi aturuka mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko. Munyemere mbabwira yuko mu bice bya hano ahangaha za Kibira, muri ishyamba rya Kibira hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane navuga bitari byiza. Impamvu babwira nti hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane navuga bitari byiza, nuko iri shyamba ririmo Wazalendo, ririmo FDLR, ririmo Imbonakure. Aba bakaba ari bamwe mu bantu bashobora kumvira buri umwe wese ubonetse mu gihugu cy'u Burundi
noneho igisirikare tukabona gicitsemo ibice. Mwari muzi ko igisirikare gishobora gucikamo ibice se? Mwari muzi ko igisirikare gishobora gucikamo ibice? Ibintu mpora mbibabwira mu kampingi. Yenda reka duhita twinjira mu makuru nyirizina, ngira ngo ariko munyemerere duhere muri CNDD-FDD ubwo ako kara gaciyemo. Nagira ngo mbabwire byinshi mujye mumenya yuko rwose ishyamba atari ryeru, ibintu biba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Genda reka tubanze tugarukeho gatoya ku bijyanye na CNDD-FDD. Iyi ni ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa General Neva. Ni ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo ni ishyaka kugeza amagingo rero ibyaryo byamaze kuba agateranzamba kanyina wa nzamba, usibye no kuba ririmo amarozi. Amakuru mfite nuko baramutse bafashe perezida w'igihugu cy'u Burundi bakamufatisha gutya bashobora kumugubandwa. Impamvu nta yindi, uyu mugabo ashinzwa byinshi. Muribuka nta mezi atatu aciyeho uwitwa General nako uyu mugabo ni Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, avuga ati njyewe ubwanjye uwitwa General Neva arandose. Ibaze ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ahaguruka cyangwa se ahagarara akavuga ati njyewe ubwanjye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarandose. Icyo kintu kirimo ikintu. Ati umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarandoze, ndetse akanatanga n'ibimenyetso bayita, akanatanga ibimenyetso agaragaza yuko kuko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamurose. Impamvu nta yindi y'ibi byose rero bikomeje kugenda bigaragara hano nuko CNDD-FDD irimo ubugambanyi. Ni nayo mpamvu babwira ni uwitwa General Neva aho bari mumufatishirize yahungira muri Tanzania, yahungira muri South Africa, yahungira he, aba bagabo baraza kumukubanya. Impamvu abagabo baraza kumukubanya zirahari kandi zirarenga igihumbi. Zirahari. Araza kubacikira he? Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Ibya CNDD-FDD ntabwo twabitindaho, n'ubundi tumaze igihe tunabivugaho, tuvuga buryo ki ibintu bitifashe neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Tuvuga uburyo ki CNDD-FDD ari ishyaka rishobora kwisanga ahantu habi cyane, ndetse rikaba ishyaka ryamaze gucikamo ibice. Reka ibi tubiveho, by'umwihariko twikomereze tugaruke gato kijyanye na Uvira. Umujyi wa Uvira kugeza amagingo aya uracyamenwamo abasirikare, abandi bavayo, abavaho baravayo ari mayiti. Ese ibintu General, nawe nimba uri umuturage wo mu gihugu cy'u Burundi ukaba udukurikirana kuri TV Duniani Kote, uza kwibaza uti ibi bintu perezida w'igihugu cyacu arimo arakora biraza kumuhira? Ese biraza kuvamo? Ubu tuvugana niba umuntu nka perezida w'igihugu arimo aragira gutya akohereza ingabo, izo yohereje nyuma y'icyumweru kimwe bakazigarura ari mayiti, ibyo bintu umbwire ngo biraza kugenda bite? Imyitozo irakomeje mu kigo cya gisirikare cya Mbandakanda. N'ubu tuvugana abanyamurenge barabaroha mu gisirikare nk'abagura ibitoki cyangwa se nk'abagurisha ibitoki. Abarundi urubyiruko bose barimo barajya mu gisirikare, kandi baragera mu gisirikare barangiza bagahita bakora nyuma y'amezi atatu bagahita badeployinga Kongo. Ujyaho ntagagaruka. Abaturage baraze barihanaguye mu gihugu cy'u Burundi, kuko ni kimwe mu bihugu bimaze gutakariza abasirikare utabara ku butaka ndetse kwijanisha. Iyo bagiye kwijanisha banavuga yuko ngo bagera amajanja igihugu kirimo kiraberamo intambara. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu navuga yuko rwose nyamuneka bishobora kuza gukomeza kugaragaza igihugu cy'u Burundi nabi cyane. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi nuko kugeza amagingo ndimo ndagenda nakira amakuru yuko isaha ku isaha iki gihugu gishobora kuza guhura n'ibyago, ariko ibyo byago gishobora kuza guhura nabyo bikaba ari ibyago n'ubundi gishobora kuza gutezwa n'abayobozi bari indani mu buyobozi. Tuzanywe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cyane cyane
umunezero dufise kubona ibiganiro byagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Kongo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Kongo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara zirimo zirabera muri Kongo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafurika badatahura cyangwa ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanywe n'iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Icyo gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho, ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu, cyane cyane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa Etats-Unis mu biganiro, uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga, canke nanjye bivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza, baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye, aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero, iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa, noneho ikiganza cyawe kikaba hejuru y'iciwe, harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kujya hejuru y'urya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko, arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru, kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayikwamba, kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kujya hejuru cya Kayikwamba. Urebye uko abantu bariko barareba, byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite icyo bisobanura. Burya iyo umuntu akubwiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nicyo gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi
bamaze guhaguruka hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo nko kubabwira ati bantu bajya ku bikorwa rero jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nk'aho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irunga ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Kongo baganira batarinze gushyiramo abo ba imperialiste bariya b'abanyamerika, kuko ariya masinye yose yakozwe harya ni amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengengwe, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twavuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijyanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi cyangwa mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo cyangwa cyo dutera ubwoba gato ni uko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa cyangwa kwigarurira Afurika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afurika, byerekana yuko yoba ari intambara, yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ari byo byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo, ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere, niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwiyitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaires, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na niriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero ko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu
ntawe ukunda Afurika ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Congo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro byo ari byiza, kuko yo ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Congo, u Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire, ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nago fevere, uruhusha guguruye rwo kuja gufasha Congo gukemura ibibazo by'imigwi. Iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo, ugaca usanga muri Congo ubwoko bwose bufise igisirikare. Bijya bintu n'ibintu bidashoboka, n'ibintu by'akajagari. Cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari abo muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 canke hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishira inyuma, ahubwo tugashira imbere ibintu bijanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe, ariko inyungu za twese. Za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement. Za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo nibyo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushira ko umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu imwe, bikaguka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegemvya muri Afrika akabisoko kimwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi buri muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya canke ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gucira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo ni ukurandura burundu menase y'iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Congo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment, nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, by'iterambere twifuza muri aka karere dushobora kubibona. Kuba u Rwanda na Congo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afrika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu gukora bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES,
ibyo bihugu bihagurutse igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabiza kwisukira muri Afurika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afurika bibeshe gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afurika niyumvira yuko ari shema ari iteka kuri Afurika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afurika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kudurumbanya muri Uganda kugeza aho batera Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afurika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, ni abantu bafite ibitekerezo bya panafricanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe poroje nyinshi zo kugira ko Afurika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Niyumvira rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza aba perezida icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza aba perezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano.